Makuru ahandi ni mu karere ka Kirehe ishyano ricitse umurizo mu murenge wa Nyarubuye umwe mu mirenge 12 igize akarere ka Kirehe. Uti bigenze bite? Inka ziragiye zonye imyumbati mu gisigati, ubuyobozi businya kumande ya miliyoni 1 y'amanyarwanda. Izi nka zonye iki? Hari zahabu iri hejuru y'ubutaka bw'u Rwanda. Amakuru si ibihuha ni ukuri. Ndaje bahereze rikoda navugishije umwe mu bayobozi. Papa Amahoro. yego Majyanye. Kamwe twanze. numura ntaribi Wibe mu kazi. Iza hano abantu bari kuvuga amakuru ndavuga na amakuru abereye muri uyu murenge wa Nyarubuye. Uyu mugabo arayazi cyane ayazi. Hahiye ngo ubwone ngo buciwa amande ya miliyoni 1. niko bigenda Miliyoni 1 y'abanyarwanda. kuri radiyo ni kuri televiziyo Ni igitangazamakuru gishyushye kuruta ibindi. Biciye kuri Rusinga TV ndavuga reka nibarize umuntu nizeye uri Nyarubuye ibintu birabaye kandi bibaye. urimo recording se nguhe interview ya nyayo Oya bishatse nabikore ko nabwire nakoze. igenda ibi recording ntabyo mfite Ntabwo nabikodinga ntabyo nzi ibyo bintu ntabwo nabikodinga urumva njye ntabwo ntakora amakosa nkayo. Sanze abajama babirimo vuga ni ibintu koko idange. Abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agatima impembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu kandi wuje urukundo kandi wuje umurava ukagira amahoro umunywanyi wa hafi niwubyara gutabarana no gufatanya niho soko y'ubumwe bubonereye abantu bambe umubano mu bantu iki cyaruta ubuntu n'imbabazi mu bantu bambe umubano mu bantu nta cyaruta umushyikirano no ku bindi mwe bambe mu mubano w'abantu cyaruta gufatanya hakora ukuri bambe mu mubano w'abantu